MLA ke UDP, ubah mikmat ia ke Maukerawat Constituency, ubah rinik ton lengdo. Ulapan pau baka syong hakaseng UDP, lakan ai tiket na ia ubah Robert John Karjarian. Ba unya kun ya ke election MP Lok Sabha, hadin ba lorong dekot pura sya ke UDP Maukerawat Circle. Ubah Robert John Karjarian, la syong thai pura na kaseng hanya terap youth council, man haka keroi tarik na wing arjar pulai, hadin ba ula depan bam semai yu present bertemai ke HYC Singkemi, ba Roy Kupar Sendram, ringkat ki dekot ke CEC, kebelalong hayang durbar hol jayau siap pelon-pelon. Ubah Robert John Karjarian, ladai bansyum semai kum chief advisor ke HYC hadin, balo ino ya ke kam presiden ban IT ha ubah Roy Kupar Sendram. Handrai na marbol udan jing temu, mendung no syaka kam san pertai, umcum na teresu ban bam semai ya kan ke kam balarai, ban syong thai no na kaseng HYC. Hakane ke juk kesengi, ubah Robert John alai ban penyasok pura, syaka seng UDP Maukerawat Circle, ya ke bala pediang burom, da ubah renik lengdo, ubah dai UMLA katai. Habaya keren bar ubah renik ulapan pau ke jing segmen, ba usamla ubah jukit ya ba ya ke jaj bendeu. Leng ba kaseng HYC, ularung syaka seng UDP, ke badang penklan, ya kaseng UDP nang ne syakmat. Halor ke jing temu ubah Robert John, ban pen tiket na ke UDP, hak election MP, ubah renik ton ulapan pau bakane ke jing temu, ula shui itang hakot kubar. Hendai kasapau syai enda, kaseng UDP, kelakot yaki kertong. Halo. Halo, oi bersama. Kublai barinik. Islam kan dia furshu. Te menen ngai ga kubar ba Robert I ladong UDP te pila pedang wapi. Hai. Te kiong ba impan tiket na ka MP ka desisa tane pi lailek no. Menen tinggi syupriang baik seka parti. Hoi. Dan doi kata tinggi ini ada bersuai expression baik kuat ban tiket dari nakaleng jungi kata tinggi syupriang baik seka parti. Haswa kondisi ni ya. Haswa ban tiket ila pen sesuai pi ku memele ka time. Oh, Haswa. Haswa. Ti hadu mental officially. Hoi. Impat pan tiket. Yui lembagi lapor kubur ba insa ban tiket na kay UDP kita kari kasi kuat jadi. Hoi. Dan dari officially hadu mentah ke parti ke application nis. Hoi. Baru-baru impat ajik to ke parti hadu mentah. Ya kepala saya sini di parti ko. Hoi. Te long mentah ila resign ila chong thai stan ka HYC ila long free mentah hakai UDP. Te pilarum dekot menen in long tang dekot ne pin I post you habaden larum syaka UDP. Baru ba. Dekon ni hadu menen ni priang i kum we ni ki aktif member jong ka parti. Hoi. Bat na kalian ka jungi na ka circle tingi pau ki dokumen. Hoi. Bangi la nang klain nang klain. Hoi. Ha ka jing don ki nang pre ka parti. Hoi. Ni teman dia kata but we wish Barabar all the best ya kan stability jung hero dan dia kesong ke parti berajong kayak lah ada maksudnya dari tadi jing anggot jungi bagi tiket kan. Hoi. Ti kume umle ka tan pidon em ke jing kesanlang I ya ta ka tiket kan. Pidon em ban kesanlang ya ka tiket ka UDP. Ben ailang. I kata ke parti hi kan sim me karai ke bakadu. Hoi. Dari fikirnya personally kum MLA bang Yadeiru na katain na keju ka Konsesi. kesnong kejong I Barabar. Hoi. Ini tadi ngambil kamu nong ya itu dari parti mereka sim na kakol. Ya kata Hoi. lah terus tu itu collectively in hapsi mereka decision. Hoi. Kamu beri kejengai jong marwel ni what kat presiden jong hiru. Hoi. Tak beri kejengai marwel kita ikut collective decision. Ti ngai dalam remote ki bapan tiket pi ka UDP kala ekran cupang gini kin remote. Dan faktor ni. Lah saya kena syong ke CC. La sai. Saya ingin saya constitute dia ke election committee. Hoi. Tadi kata yang saya kira. Ki jong ba PT Sokumi jong ba Paul ki pakorteng mah jong ba Titos iba jimilo kita ba pi
Halo, yes ngeo. Hai. Oh, kita kerteng berapa kita syak tu ki bapin hab ekran. Di isa nginum pada ekran ni Hoi. officially ke parti kan bompat code application, bat kan bat apply. Hoi. Agak penting saya kerentang dah kila code ke application berkila apply. Mereka bersyui kata kasi syui tho akut kubar orang kuat ele apa kut tipi apply ni mereka tiket. They honestly ingin kam pernikahan ni kata tentang ila kalau ke proses code application dah kila apply penting saya kerentang forke. Mula-mula lama hai pin declare tiket ke UDP ni buat person orang mentau benai kan NPP kan declare. Ke UDP pat lano rai. Nginam padla ban ong kata mar bang nang isong sisi la sai kena constitute dia ke election committee. Tena dei ki bala nang kloi pasti ki badang ya syek pat. Hoi. Pada kerjaan kata Ke UDP kan terlang HPDP kebut bang ro kala Kambon hakan ka MP. Kisah tu kumno rai. Kumulong mentat in principle kalau don kerja akut bagi ni trelang HSPDP ru akan meeting bala dan bila akhiri bagi trelang. Hoi. That what you consider ngin hab ya konsol lang parti.